S obzirom da treba da pričamo o nadprirodnim pojavama, u 36. godini, u noći, u 3 sata posle pola noći, dogodilo se nešto što sam saznao, koje se događa u prirodi dugoročno. Kada sam radio na atelje na Cetinje, nešto smo pričali o crkvi, o nadprirodnim bićima, međutim ja sam rekao da će za 20 dana proraditi vatra u zemlju i da će izgoreti onoliko koliko je izgorelo u Meksiku naroda. Međutim, ja znam neke detalje koje sam pozaboravljao, jer sam tada radio na Cetinje, a spavao sam u društvenim objektima, tako da sam gledao televiziju non stop, jer me baš interesovalo kada su rekli da je proradio vulkan, za to što sam znao 20 dana prije toga. Međutim, dogodilo se posle toga događaja je bio jedan, kada sam u komšiluku kod komšije radio, bio je januar mesec, skinuo su košulji i kaže da rano proleće. Ja sam rekao da će panuti 25. februara snijeg i da će u martu, kad budu djeca izlazile iz škole, da će plakati. To se dogodilo. Međutim, oni su to zapamtili kada smo seđeli ispred kuća, njih 2 brata i njihove žene. Oni su rekli strane stanice i naše su javljale da neće biti kiše duže vremena i oni meni kažu, možeš li sad da napraviš kiša da pada? Ja sam rekao, mogu. Kaže, aj napravi, kad vam treba, za 3 dana. Rekao, evo za 3 dana panuće kiša. Tada sam radio u Dom omladine i ponio sam bio kišobran i onda je došla čistačica i rekla, mene ti ne možeš ovde raditi, ti nisi normalan, ti moraš da ideš kod doktora. I ja sam normalno pošao sa posla i pošao sam kod doktora i uzeo uput da idem kod doktora i u 5 sati kad se vratio iz kraja doktora počela je kiša da pada, ja sam kišobrana širio i pošao, ali bez obzira što sam ja to normalno da ja kao građanin nemam pravo da kontrolišem te prirodne i druge pojave, jer postoje za to naučne i stručne institucije, bez obzira što su strane stanice naše javljale i da se ja pogodio, ali uglavnom negativne pojave sam normalno morao dobiti od strane medicinskih službi i da se taj događaj dogodio. Međutim, još 80. godina također u noći se dogodilo nešto moguće da ljudi koji posjeduju tehniku i prate nadprirodna bića javljali su također da neće biti kiše i ja sam otišao na sjeverni dio Crne Gore i u noći zašao sam isto kasno, ne znam tačno koliko je bilo sati, ali kasno u noći sve vedro bilo dok je odjednom eksplodirala neka planeta koja je posle, dogodilo se, iako su javljali da neće biti kiše, da je promjenu ta planeta uradila i da je kiša padnula. Međutim, još neke stvari sam saznao iz prirode u 80. godinama, tako da ne bih mogao mnogo da detaljišem o tome, ali uglavnom događaji su bili tačni koje sam ja propratio kroz život.